baik tu Nelly bera tahu, रेडियो फीजी बहुत रेडियो फीजी रोज सुनता हूँ. रेडियो फीजी 2 देश की धड़कन. Ni sambul binaka. Say ko yung na Vakaleleka ni no anday tu ko na mbungi anday inday. Siyang ni bandin hindi nataka ni songo pa politiki na Social Democratic Liberal Party ni siyang ninduwa manalew ni songo e tukuna na walu na yadanrato na lew ni palimendi karato banggang gaiti ko ng unungo kinamatambose ni Fiji Independent Commission Against Corruption. Wesangay pagabure pagalebu na pagtataro e nabunikia na adila e tumba na yadanrato na walu may pakani at tukuna na faikek kina FBC News nindo siyang ni pagarita ka na yadan ni tamata erando banggangay e nangauna e pagaduriti ko kina na bibanggangay. Tukuna puni bola ni songo emelendu tuturanga nirto nandoni tungana lewe ni songo ngo me ado pasar na ngauna erato sa pandindin taki nirto dala ambiutu na dhanra na lewe ni songo pa politiki na sodelpa o kakina ratu nengama lalambalabu andilitia ngioni barabi aseri randronro saloti randronro mosese mbulitabu ratu suliano matunitumbua pedeli bosenimbola ke Simeone rasoba ene pepa na Fiji san ni kuwa kila kasa mitaki nirto na leo ni songo ngo ke Vijen Prakash may na Fiji first erto siyang ni muria na lawa e birko torri na ruguni Parliamentary Remuneration Act. Natapu ikalao ni mata ni tu na kena sangai me paluti na revu ni rakibe isau e na tomani me tiki tungani tubu ni mata ni tu. Ongor ni tuku e paritaka na ililu ni mata ni tu vorenge meni marama e na ngauna ya taboda kina na bata ni betiva grass may lambasa e na noa na revu ni rakibe isau e tomani mento na lenga e so tabi e na nonda banua pagambimbi e na kena senga i pagananda kui nga na thangilamba o herl kena na betakabi ni COVID-19 e kamba ni marama ni ruimbimbi na nonda taka bata e na kena paluti na revu ni rakibe isau pagambimbi na ngauna bole ndonu makitigo ni kuwa. E kuni ni sa te utumbu tingana rebu ni COVID-19 kina bengkarabi ni bunga na bisnisi e na nonta banua. Goe salamuri tingana kena pagaiduri ento na pagandindike may natambana ni Fiji Commerce kena Employees Federation karata lebi kina rautini ono sangul kapitu na bisnisi e rangali kina matambose. E kunei ni bunga na bisnisi era sama isongo se sanga ni taudoko na kena bengkarabi o ya na kena era tigo mainandi ke suba. E kao batiweti ni rautini tinika pa po individuo tolo pasende mai na ono sangul kapitu na betambana era televi era sa sanga ninga idakadaka ruslu ka diura pasende e tosu tigo na non rabinga rabi ka sanga sut sarni taudoko ka ba sangul ka tolo po indiruo no pasende e se taudoko tiko na non rabinga rabi rautini tolu sangul ka ba po indibaba na pasende na betambana ni bengrabi era televi era sa pagadingui na non tamata kadaka e na buni kena sa lutu sar na pagandoi ni lavo kina non rabolau ni bengrabi kinang gito lebu na dorbo lewe ni ragabi lo abitu ni non tapanua e nama ki merna lewena na timi ni nandronga e na buni sotsota ni skip a cup mai da bekir na Vakaleleka ni no andai tukutuku na kena ikuri e rano na semana stiseni na Radio Fiji 1 Kinambula FM ni pagading binaka. Hi, I'm Vakaleleka and I'm from Lotoka and I love Today FM. Today FM rocks. Today's hit music on Today FM.